thir tu le ngai tha tu zong zong te INP Mizo channel atangin kan lo lo ma cheu September ni som thum September thanin nung berania damai nom theu kan be sei international news le politics lam kan ngai tha ho lenga US Senate in US dollar tluk le ding on som pani zet apom le tak thu hi kanan soi ma sabberange kan riat theu angin Russia hi ache buan zel maya hetia Russia achet buan ta kan chuan West ram te po hi an om hle thei bik talo ani nge yang European Union chuan aphak ang tokin sanction na tok tak adwang chole meka ral thua mero Ukraine mamu ang an pek thei mel talo United States hi Ukraine in nga na om chun ani tamaya Western puina chol chuan Ukraine hi dol zora zor thangal mai turani chu hria in Biden admin chuan tun ma ayan na sazokin tran pui atum vele ta nizan an mani lama September ni som ni le pakwa khan United States Senate chuan Ukraine tran pui na tur military and economic package apom le ta a US dollar tluk le ding on som pani zet pe kan rem te le ta ni Republican lampoin Biden admin malak na hi an thlopa Ukraine ram hi chan him nge yan du tialang Senate in suma pomzinga billion thum hi ral thuam supply na le Ukrainian sipai te hlo turani a tin President Biden chuan US Defense Department chu thu pe in US dollar billion thum point pasari man US ral thuam pe chuak turin atibok US dollar billion li point pangadang chu kifin Ukraine economy a enkol nan le pangai taka sarkar kal le theina na man turani a Ukraine mi pui mamo tamzok phuruk na turani US Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan tuntum package chungchang hi soyin in the watangin thasari aliam to a Ukraine ta na American tanpui na hian omzia ani hle ti kanria a Putin na thil tum sual le a thlak tak mai hi a hlo thlin kan phal lovani atia in dauna hi top mai turin alalang che lova be fe alangai don Ukraine mi puile sipai huesen tak te hi tranpui zel kan duani atibok New York Times na tarlan danin Ukraine official te chuan Ukraine sipai te en kol tu tur Pentagon hian command thar siamatum ne soyane NATO chuan German rama Ukraine sipai te training a petrina Ukraine invasion nu hian Ukraine ram bik mo phurna la tu tur command hi arhana siama poimo tahle ani Ukraine command thar hi German rama om tur ni in US general pakhatina thut chil don ani Ukraine command siam rot na hi Europe rama US sipai lalber General Christopher G. Cavoli chuan Defense Secretary Lloyd J. Austin nena alo thlen to a US Defense Department point angai to a ruam panna an siam me kani US military official te soidanin White House le Pentagon chuan herot na hi an tuipui hle ni in an soibok Ukraine command thar US ina kai hruai tur han ngai tu hian proxy war dik tak angina ngai theile zual ani hi tuntum Ukraine indona hi ato pemo top lawemo Ukraine tan hi chuan Russia hi chimom tak ani reng dona kumsang ni le sompalia Crimea anlak nu khan ke men Ukraine sarkar khan ma lo la chak deu se chuan Ukraine ramrun na hi athleng non kherlo mai thaya NATO zom chot talovin bawruak neu anan siam kual lai loka malak na anti khotlaya an hetita ani berhi Iraq le Afghanistan rama US Army Top Commander General David H. Petraeus chuan command thar hon bel hi tundin muna hian apoimo bertezi ngami ania NATO partner ramte tan po huang zo bel nani ati Ukraine invasion nuwa Ukraine chungchang ram inzom khom hi ram somli zet anit deu tamaya thoho na thatak siam angai reng bokani Europe rama US Army headquarters lian ber hi West Baden Germany om ani
Ukraine command dinani chuan thoktu zathum velinan thutchil langa soito angin Ukraine command omma hovin Ukrainian sipai tam takin US ral thuam mandan an lo zir chuak towa zirmek po tam tak an lom Pentagon point Ukraine tan ral thuam billion khat point pakhat man long term policy anga pe ka tum thu September ni somni le pariat khana puam to boka tun ma an lo pek to Himars ang ni lo deu high mobility artillery rocket system launchers Himars thami som pariat lai an pe don ani amaro chu hei hi chu tuna han don ngal mai ture ro ala ni chi alova asiam tu Lockheed Martin te hna order ala ni ta chowa Defense Department official laminan soidanin kumni thum vel chu hun ala du deu rinane tunlai takhian Ukraine sipai ti hian malaman panlo ni ina langa Russian force te tol nun thu po hi soitur tamlo khop mai hei hi achan ber nia lang chu Ukrainian force tam tak hian US ral thuam mandan training an neya chu wangin indo na muala hian malaman pan vut vut theiri lo ani berang US military official te chuan Ukraine indo na enkol hi ahar sat thu an soya an har sat na ber chu Ukrainian force te tanpui turin Ukraine rama US sipai pakhat man omlo hinia computer le phone call ringota thil engkim in thil riat ahar sat thu an soi US ral thuam M777 howitzers pokha a chevenul toa Ukraine sipai ten an repair thai mai big silova Poland rama German technician le engineer role mi somnga lai anin kula chung ho chuan Ukraine ral thuam chhia te chu an siam sak thina ne Pakistan le Turkey in Azerbaijan an tanpuya India in Armenia ral thuama pe ve don Armenia le Azerbaijan boina hi arei to khopmaya Nagorno Karabakh dispute awangkhan kumsang khat zakwa som kwale kumsang ni le som ni te khan anlo in do hrep to khania kumsang ni le som ni in do na khan Azerbaijan chu chakzo ka ngai ni in sang ni le som ni November ni som khan Inremna an siama Russian peacekeeping force te da anne anin do chung khan Azerbaijan chuan city panga town pali le thingtlang khozani le somriat le paruk zet ala leta Nagorno Karabakh le achevela Armenia in alo opto khuwa te chu ala let le vekani Armenia chuan sipai sang ni le zali le som ni le panga achana Azerbaijan lamin sang ni le zasari le somriat le pathum anchan ve poka sipai thi hi sanga chuang anne mase kha indona wangkhan boina hi afel pha chuang mi lomaya boina neu omzui zelin sang ni le som ni le pani September ni som pani khan anrile deu huka Armenian sipai zale pangale Azerbaijan sipai somnga anthile ni Armenia le Azerbaijan boina wanga nun na chan hi mi sing thumla yan nito heti chung hian boina chin fellam ayin ral thuam lama ma an la a anom dan han thlir hian an la in do le ngei na rin om hle tun naya anin do na Armenia lam hi achak lo zo ka antanga ral thuam lama malak na sat antum le hle ni Nagorno Karabakh boina Azerbaijan ma chon theinan Armenia chuan India ral thuam crore sang ni man leyatuma India-Armenia Inremna anjiak felto Economic Times in a report danin India hian silai muchi rang missile rocket liante alei tir donani Defense Research and Development Organization DRDO siam pinaka multiple rocket launcher system hi masaberatan Armenia hian alei dona DRDO hian pinaka hi an designa a production tak hi chu private company Larsen and Toubro in an thok ve thung Indian Army point pinaka MBRL ho hi regiment palibak ala nei lova relo te nuwa hi chuan regiment dang paruk lak lu antum megani India le Armenia hian kumsang ni le somni po khan dilan lo ziak to a suathi weapon locating radars pali India in lo le tir to Pakistan chuan Azerbaijan hi alo khlop ve thunga
rawalpindi atangin ral thuam anlo pe ve thina ni in lai china thatak an nei mai ba ka Pakistan hian Armenia hi rambung khat angin angai du ngai mi lo maya Turkey po hian Pakistan le Azerbaijan hi athlop ve boka chuwangin India tan hi chuan Armenia thlop mai lo hi chu tran na tur dang om lo ani ber khati song khatun tumata na international news le politics kanan ti chho thei chu ni a ngai thatu zong song te in chunga kan lo me